Nzongera bagiye cyo kumbuga nkoranyambaga kuko bose bungu niho bari batagira ngo ntitubabona. Uyu munsi ntitubavuga mu mazina ariko turabafite, turazi naho batuye, tuzi igihe baryamira, tuzi igihe babyukira, tuzi igihe babigiraho. Ndakeka ko ubutumwa burubagereho rwose, babe babizi, batazavuga ngo ntibatubwiye ko ibi. Hari ukuntu basigaye bavuga ngo ariko kuki mutabitubwiye, ngo ntabwo twari tubizi. Babimenye guhera uno munsi, bitwikira ijoro kugira ngo bahure n'abantu bo muri Canada, muri Amerika no mu bindi bihugu nabo bataryama. Hariya aho baba bageze amasaha y'umugoroba hakiri kare, hano bakararaho bugacya, bakavuga ibintu, bagatokana, bakavuga basohoka hanze bakitwa social media influencers. Aya, iyo influence ntayo dushaka. Influence yo kwambara ubusa, influence yo gusambana, influence y'ubusinzi, influence yaho basohokeye byagenze gute. Oya, turashaka influence ibwira umuntu uko yakwiteza imbere, uko yakoresha ikoranabuhanga agatera imbere, agashaka amafaranga, akiga neza, ishuri ryiza. Niyo influence dushaka.